kvartu mi je najdraža kombinacija sigurno ona klasična trenerka stil, nešto udobno, lagano, široko po mogućnosti, tako, bez puno komplikacija. Tenisice su odjevni predmet uz kojeg se najviše vežem, jer ih stalno nosim. Postanu dio mog stila na neko određeno vrijeme. Zvigo tenisice nosim u sve, doslovno. Jednom kad nađem jedne tenisice, onda ih totalno izraubam. Tako da više manje u sve, kad izlazim van, kad idem s friendovima na kvart, kad je nešto fancy, kad nije fancy, stvarno uvijek.